нафароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва ба шумо духтури дандон лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. барои сафед кардани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, барои дандонро пломба мондан ба ин рақамҳо дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. тахфиф карда мешавад. бародарони тоҷики мо дар хизмати шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юрист TJ. оиди қурби асъори имрӯза дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо мефаҳмонем. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 178 сомону 30 дирам. дар бонки Эсхата боша 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 170 сомонӣ. ногуфта намонад тамошобинони азиз, қурби асъор рубл ба сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар банкаш гуногун мебошад, яъне ки 2 сомон то 3 сомону 4 сомона фарқият дорад. ва як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст ки дар ҳоле ки аз Тоҷикистон агар ба Россияра сомонира ба рубл перевод кардани бошен, дар ин ҳолат баробар мебошад ба 188 сомону 50 дирам. дигар ахбороти мо оиди афзоиши 20% маошу стипендия дар ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли равон маоши вазифавии кормандони соҳаҳои бюҷетӣ ва стипендия 20% афзоиш хоҳад ёфт. яъне ки шурӯъ карда аз 1 соли 2022 маоши вазифавии кормандони соҳаҳои бюҷетӣ ва стипендияҳо 20% баланд карда мешавад. طبق اطلاعات منبع این تصمیم در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی می‌گردد. طبق فرمان مذکور معاش وظیفوی کارمندان مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی، مؤسسه‌های معارف، علم، اکادمیای علم‌های تاجیکستان و مؤسسه‌های تابعی آن، فرهنگ، ورزش، وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، دیگر تشکیلات‌های ساحه حفظ اجتماعی و دیگر تشکیلات‌ها 20% مزد معاشان زیاد کرده می شود. از 1 ایول همچنین اندازه نفقه عملکننده نفقه‌گیران یتیم و نابالغان که بنابر محروم شدن از سرابان با آنها در اساس قانون تاجیکستان به اندازه 25% از اندازه حد اقلی نفقه از روی سن و سال مقرر گردیده زیاد می گردد. این هم از زیادکنی مزد معاش، استیپندیا و نفقه نابالغان و یتیمان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. дар канал ҳатман обуна бишен. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.